Hagajing lekai sedang juga Indian Premier League. Hapadeng ka kenhun lekai Virat Kohli ke RCB Persia ika Sunrisers Hyderabad. Haba pai syang lekai lekai ke RCB kala job ya tos bat kala ailat ya ke Hyderabad bantin nengkong. Haga palitit jong ka Hyderabad kirang tit jong ka kilala benilai kai bha ka bagi lala ben kamai hadu ars pa Shiron bat hab khandai weekend nagi arpeu over. Badu Ishan Kishan ulala ben kamai hadu prapeu runs. Habangi pai pat syaka palitit jong ka RCB kirang tit jong ka kilala benilai kai bha Hagba gilala ban kamai hadu ars pa runs ban hap tang sau wicket naki khatsan point sau over bat kalala ban pelim ya ka Hyderabad dan re wicket ban hagan ngecing la kai King Kohli ulala ban kamai hadu unriup kandai runs nag benta ka RCB hagjing la kai parlo ka hapreng ka Scotland Persia ka Japan hagan ngecing la kai ka Japan kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Scotland da shikul lanon Hagajing lekai hapadeng ke Peru Persia ika Senegal haba pai syakna gajing lekai ka region mane ka Senegal kala khur ka nam job hadin bagalala pen pelim ya ka Peru da Arlanon Hagajing lekai hapadeng ke USA Persia ika Belgium hagan gajing lekai ka region De Bruyne ka Belgium kala khur ka nam job hadin bagalala pen pelim ya ka USA da San Lalai Hagajing lekai hapadeng ka Mexico Persia ika Portugal haba pai syakna gajing lekai baro artli ki kenhun ki Iakhait khlemla bat khijar nadu basdang gajing lekai hadu bukot jong gajing lekai wadla baro artli ki kenhun kila persyang bani open khijar enrei ki khlemla ban penurlong Hagawai par gajing lekai parlok hapadeng ka South Korea Persia ika Ivory Coast hagan gajing lekai ka region Son ka South Korea kalamat ika Namrem hadin mukala sya pelim suk Hakman ka Ivory Coast hadu saulanon